blagoj hladnoći i dalje ste u velikom broju tu. Vjerujem da je dijelom za to zaslužen i moj sagovornik, pisac kojeg večeras predstavljamo. To je naš budvanski pisac Đorđe Gregović i povod za ovaj razgovor je knjiga Histerije Beograda koja je objavljena prije 15 godina, tako? 16 godina, a koju u suizdavaštvu ove godine, to je upravo sad za ovaj sajam knjiga, izdaje i naša Narodna biblioteka Budva. Sad, normalno, izvinite, molim vas, nije običaj da se pisac predstavi tako što se pročita njegova biografija, međutim, od toga moramo na neki način odstupiti. Ja ću dati Đorđu da se predstavi, jer sve što sam mogao naći su dvije biografije koje kruže internetom. S obzirom da nisam mogu da tvrdim autentičnost istih, Đorđe, evo ti se predstavi.